naše odgojno-obrazovne institucije, a jedini ravnatelj Gavro po dragom kraju, od kojeg ni lepšega ni. Tu brat mi je vsaki, tu doma sem taki, pogoditi bi mogel. Iako dani bivaju kraći, svjetlost je u srcu. što olakšava bratsko zajedništvo i raspoloženje. Pohvalimo se, hvalimo te, Gospodine, jer divno sve uređuješ, ljudske napore i poslove raspoređuješ